Ikaze tubabwira ko ibintu bikomeje kuzamba mu gihugu cya Isiraheli kwa Benjamin Netanyahu. ICC yasohoye inyandiko zo guta muri yombi Minisitiri w'Intebe wa Isiraheli Benjamin Netanyahu. Abacamanza bo mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC basohoye inyandiko zo guta muri yombi Minisitiri w'Intebe wa Isiraheli n'uwahoze ari Minisitiri w'Ingabo hamwe n'umukuru w'igisirikare wa Hamas. Itangazo ryavuze ko urugereko rwa mbere rw'iburanisha rwanze inzitizi za Isiraheli bijyanye n'ububasha bw'urwo rukiko bwo kuburanishwa, rusohora inyandiko zo guta muri yombi Mohamed Deif, nubwo igisirikare cyavuze ko cyamwishe kikamwicira mu gitero cyo mu kirere cyabereye muri Gaza muri Nyakanga uyu mwaka. Abacamanza basanze hari impamvu zumvikana ko abo bagabo batatu bafite uburyo babyozwa icyaha cyangwa se ibyaha bakoze. Kubivugwa ariko ko ari icyaha cyangwa ibyaha byo mu ntambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu byo mu ntambara hagati ya Isiraheli ndetse na Hamas. Impande zombi Isiraheli na Hamas zahakanye ibi birego zivuye inyuma. Ni mu gihe kandi ibiro bya Minisitiri w'Intebe wa Isiraheli byamaganye icyo cyemezo cya ICC, bivugwa ko ari icy'urwango ku Bayahudi, mu gihe Hamas yavuze ko inyandiko zo guta muri yombi Netanyahu ndetse na garanti ari intambwe y'ingenzi y'icyitegererezo mu mateka. Ingaruka y'izo nyandiko zo guta muri yombi ku rundi ruhande rumwe izashingira ku bihugu 124 by'ibinyamuryango bya ICC bitarimo Isiraheli cyangwa inshuti yayo Amerika, ku gufata icyemezo niba bashyira mu bikorwa izo nyandiko zo kubata muri yombi cyangwa niba bitazashyirwa mu bikorwa. Uruzinduko rwa vuba cyane rwo mu mahanga Netanyahu aheruka gukorera yarugiriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse arugirira no mu Bwongereza. Muri Gicurasi uyu mwaka, umushinjacyaha wa ICC Karim Khan yashatse ko hajyaho inyandiko zo guta muri yombi Benjamin Netanyahu. Ni mu gihe kandi Garanti Seif n'abandi bategetsi babiri ba Hamas ubu kuva icyo gihe bamaze kwicwa, ariko Ismail Haniyeh ndetse na Yahya Sinwar abo bose bamaze kwicwa baguye mu bitero Isiraheli yabagabyeho. Nubwo Isiraheli yemeza ko Deif yapfuye, urwo rugereko rwavuze ko rwamenyeshejwe n'ubushinjacyaha ko ICC ko budashobora kwemeza ko mu by'ukuri yapfuye koko cyangwa se niba yaba akiri muzima. Dosiye y'umushinjacyaha kuri bo ishingiye ku byabaye tariki ya 7 Ukwakira 2023, ubwo abagabo bitwaje imbunda bo muri Hamas bateraga mu majyepfo ya Isiraheli bica hafi abantu 1200 ndetse abandi 251 barashimutwa bajyanwa muri Gaza. Isiraheli yasubije ku iki gitero itangiza igikorwa cya gisirikare cyo kwihimura kuri Hamas. Iki gikorwa kimaze kugwamo byibura abantu 44,000 muri Gaza nk'uko Minisiteri y'Ingabo ya Gaza yabitangaje. Umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpanabyaha ICC kandi akaba n'umukuru wa ICC bidasubirwaho yashinje Deif ibyaha byibasiye inyoko muntu n'ibyaha byo mu ntambara birimo ubwicanyi, gushimutwa, gufata ku ngufu ndetse n'ibikorwa by'iyicarubozo. Kuri Netanyahu ndetse na Garanti ibyo bashinzwa birimo ibitero kwica abasivile ndetse no kubibasira mu buryo bukomeye.
n'ikoreshwa ryo kwicisha inzara nk'intwaro yo mu ntambara. Ibiro bya minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu byamaganye icyo cyemezo cyitabwa muri yombi. Yagize ati Minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu ntagamburuzwa n'igitutu cyanyu, ntazacika intege ndetse ntasubira inyuma na gato kugeza intego ze zose z'intambara zashyizweho na Isiraheli zigezweho mu buryo budasubirwaho. Ibi birajyana n'uko perezida wa Isiraheli Isaac Herzog yavuze ko icyo cyemezo kigayitse ndetse avuga ko ICC yahinduye ubutabera mpuzamahanga urwenya mpuzamahanga. Ibintu bikomeje kuba bibi cyane kandi hagati ya leta y'Uburusiya ndetse n'igihugu cya Ukraine kwa perezida Vladimir Zelensky. Ubwo Joe Biden yoshyaga leta ya Ukraine ngo yohereze ibitwaro bya misile ndetse ikabigaba ku gihugu cy'Uburusiya, ibintu bikomeje guteza impungenge cyane, aho leta zunze ubumwe za Amerika yategetse Ukraine kurasa ku Burusiya ibitwaro bya kirimbuzi bya ATMS kugira ngo nayo yiyereke yuko nayo iri maso kandi igomba kwishyura ku kibi n'icyiza ibikorwa ubu leta y'Uburusiya yangije mu gihugu cya Ukraine. Mu by'ukuri ibintu bikomeje kuba bibi cyane, aho leta y'Uburusiya yateranye igitaraganya ndetse ikemeza yuko igiye gukora ibintu isi itigeze itekereza, ndetse bikaba ari n'ikimenyetso cyo guha leta zunze ubumwe za Amerika gasopo kugira ngo itazongera kwibeshya ku gihugu cy'Uburusiya. Mu by'ukuri hari umurongo utukura igihugu cya Ukraine na bagenzi babo bafatanyije mu bikorwa byo kurwanya leta y'Uburusiya, ko hari umurongo utukura batagomba kurenga. Amerika ubu ngubu tuvugana yahiye ubwoba, Abongereza bahiye ubwoba, Abadage bahiye ubwoba bigendanye n'uko perezida w'Uburusiya nyakubahwa Volodymyr Putin yagabye igitero karundura akoresheje intwaro kabuhariwe bavuga ko ariyo mu kinyejana kigezweho ndetse ifite ikoranabuhanga ridasanzwe, akaba ari misile karahabutaka, akaba yayiteye ku gihugu cya Ukraine ndetse igashegesha ibintu byinshi ku buryo bukomeye. Bisa nkaho leta zunze ubumwe za Amerika cyangwa se NATO yahiye ubwoba ikimara kubona misile karundura. Bisa nkaho ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Amerika yahiye ubwoba, Abongereza bahiye ubwoba, Abadage bahiye ubwoba muri rusange bitewe na misile karundura mu ijoro ryakeye nyakubahwa perezida w'Uburusiya Volodymyr Putin yateye mu gihugu cya Ukraine igashegesha ibintu byinshi ku buryo bukomeye. Ibihugu byose byo muri NATO byifite uruhare runini mu gufasha leta ya Ukraine, ndetse bimwe byatangiye kudagadwa bivuga yuko bidakomeza kwishingira gufasha Ukraine kuko byamaze kubona yuko perezida w'Uburusiya nyakubahwa Putin ashobora kubagabaho ibitere ndetse bigashegesha ibintu byinshi ku buryo bukomeye. Ibihugu bimwe byatangiye kwigwizaho ndetse bivuga ko bishobora kwishinga gufasha Ukraine nyuma bikayikomerana, nk'uko nyakubahwa perezida w'Uburusiya Putin yabitangaje. Yavuze ko igihugu icyo ari cyo cyose kizagira uruhare mu bikorwa bya Ukraine byo kurwanya leta y'Uburusiya bakoresheje misile cyangwa se atomic bombe atazahwema kubereka yuko bibeshye ndetse azabajugunyaho ibisasu biremereye cyane. Ni ntayo mpamvu perezida wa Ukraine Zelensky yamaze kudagadwa mu buryo bukomeye ndetse avuga ko ibihugu bitari kumufasha mu buryo bukwiye. Nyamara ariko igihe Amerika yoherezaga izi misile za ATMS, nyamara ariko leta ya Amerika ubwoherezaga izi misile zo kurasa ku Burusiya za ATMS, byari bizwi yuko Uburusiya bugiye guhura n'akaga, ariko bisa nkaho izi misile zagabwe ku Burusiya nta kintu zakoze. Leta y'Uburusiya bitewe n'ikoranabuhanga ryabo bafite karundura rijyanye n'ikinyejana kigezweho,
zasandarijwe mu kirere, nta n'imwe yagize ikintu yangiza. Bisa nkaho misile Amerika yohereje Ukraine iz'Uburusiya zikubye iza Amerika inshuro 18,000, mu gihe iza Amerika zo zibarirwa ku muvuduko w'3,000 ugereranije n'iz'Uburusiya zinyaruka ku birometero 18,000. ngira ngo murumva ko harimo intera ndende cyane. Ibintu bikomeje kuzamba. Ese biragana hehe? Ukraine se baba bagiye kuyigira umuyonga? Ni mu gihe Ukraine yari irimo hirahira ishaka kubohoza uduce twafashwe n'Uburusiya, harimo Crimea, Kursk ndetse n'utundi duce dutandukanye. Leta y'Uburusiya igakomeza ivuga ko ibyo bidashoboka, nta duce na tumwe leta y'Uburusiya yafashe Ukraine n'abambari bayo ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagomba kubohoza. Ni mu gihe kandi Uburusiya bakataje mu bikorwa byabo ndetse nta kiri kubakoma mu nkokora. Bisa nkaho ibyo NATO iri gukora ifatanyije na Ukraine biri kuba nk'agatonyanga mu nyanja. Ese biraherera hehe? Biri kuvugwa yuko igisaso cyarashwe muri Ukraine mu ijoro ryakeye ari igisaso giciriritse cyane ugereranyije n'ibisigaye inyuma. Bikaba bivugwa yuko Joe Biden yagize Ukraine igitambo. Yagize Ukraine igitambo cy'Uburusiya, ndetse Biden mu gihe yitegura kuva ku buyobozi ahererekanya na mugenzi we wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden, bivugwa ko agiye gusiga yakije umuriro. Ni mu gihe kandi Perezida Donald Trump we yahakanye yuko nta bikorwa by'intambara zivangamo, bitewe nuko umugambi wari uwo gusubiza ubukungu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku murongo bwazahaye. Bikavugwa yuko Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yaba ari mu kaga gakomeye. Ni mu gihe abanya-Ukraine bakomeze gusakuza cyane bavuga ko ibyo Zelensky ari kubakorera bidakwiye, ko ari gutuma inzirakarengane zimena amaraso menshi hejuru yo kwishinga Amerika, ndetse abaturage bakaba bakomeje kuhatikirira mu buryo bukomeye. Ese bizagenda bite? Bizarangira bite ko abaturage ba Ukraine bakomeje gutakamba bavuga ko Perezida Zelensky adakwiye kwivanga muri ibyo bikorwa bikomeje gushira igihugu cya Ukraine mu kaga? Ese bizagenda biti? Ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Ngenda komeza mbakurikiranire akantu ku kandi uko ibintu biri kugenda, ndetse n'ibikorwa by'Uburusiya kuri Ukraine nyuma yo kwihimura ku gihugu cya Ukraine ndetse na NATO muri rusange. Ese biragenda bite? Uburusiya bwa bugiye kugira Ukraine umuyonga, dore ko bufite ibisasu bikubye inshuro 5 bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byo ku rwego rwo hejuru bishwanyaguza cyane Uburusiya bwirinze gukoresha, kugira ngo Uburusiya bwirinze gukoresha. Ndetse Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ntiyahwemye gutanga agasopo ku bihugu byo mu burengerazuba bw'isi biri gufasha Ukraine ko bigomba kwitondera ku kurasa ku gihugu cy'Uburusiya. Ibintu nyakubahwa Perezida Putin yagiye agarukaho cyane. Bisa nkaho leta